svoj bazen. Lajkuj video ako voliš ljeto. Kako ćemo dati ime mom parku? Jupijej! Sad treba ovaj vodeni park koji se zove Jupijej! Treba da očistimo svu ovu hrđu. Vidi na šta liči ova patkica. A ovo sam ja. Zašto sam ovakva? Boing! Okej, ovdje imamo kontejner, to ne radi. Vidi šator. Je li ja ovdje spavam? Ja sam izgleda toliko siromašna, dala sam posljednje pare na to. Gospođo, moram nešto da vas pitam. Gospođo, zalagovalo je, moram opet nešto da vas pitam. Wow! Što ako ga... Boing, boing. Jadan! Što ti trčiš? Gdje si pošla? Ona se zove Love. Izvini, Love. Idi. Welcome to Kmart. Kmart! Neka radnja, vidi imaš krompir. Ćao, deko! Šta ima? Samo da te nešto pitam. Okej, to ne radi. Njega ne možemo tući. Njega ne možemo tući. Idemo ovamo, ljudi. Ovdje me vodi igrica. Zadatak mi kaže očisti svo smeće. Ovako. I sad razbijamo smeće. Okej, a ovo je inače naš bazen. Kao što vidite, sve je loše i staro. I sad ovdje... Ovdje isto ima dosta smeća, ali ovdje ja ne mogu da dođem. Ovdje mogu da otvorim park, jeli? Ne mogu još. Imamo karte. Isprintala sam kartu! Wow, piše 4-satna za odraslu osobu. Čekaj da pozovemo nekog. Čekaj. Čiko. Zamalo da me udari. Zašto svi ludo voze? Welcome to Kmart. Mirko, gdje si Mirko? Hoćeš doći kod mene u bazen, izvoli. Uzmi. Moja karta je nestala. Okej, idemo nazad da čistimo smeće. Okej. Mogu i ovo da uništim cijelo. Wow, što sam uradila? Vidi, nema bazena više. Okej, ima i ovo smeće. Znam da ima ovo baš dosta posla. A za ovo... Odleti flaša. Okej, izgleda da treba da uzmemo ovo. I sad ja u ruci držim ovu vreću i vjerovatno mogu da skupljam. Ovo sve. Ovako, da li više volite kad zoomiram ili kada dalim kameru, to ne znam. Kupimo sve smeće, ima još. Tu nam je vrećica. Moramo da je bacimo tu. Šiu! Okej, 5 od 10. Treba da skupimo još 5 smeća. To je to, idemo da bacimo i ovo smeće. 7 od 10. Oh no, treba još smeća da nađem. Ovdje me vodi strelica. Ovo je smeće. Ali sad ako kliknem slovo B, mogu da gradim. I ovdje imamo prvi bazen koji možemo da izgradimo. Ovako, možda mogu da ga postavim ovako tu. Čak možemo da gradimo i tobogani i svašta nešto. Cool. Vidi, izgradila sam prvi bazen. A gdje je voda u mom bazenu? Nema je. Wow. Šta se desilo upravo? Ali imamo još posla, puno smeća. Možda ćemo svo smeće. Ali, ako iskoristim sad ovaj čekić, ja mislim da mogu da kao izgradim ovo, jel? To. Još malo, vidi što se sija. Evo ga, imamo vodu. Šta je ovo? Ovo puni vodu. No, ja sam full u vodi. Hoću se umošti. Cool. Šta je ovdje piše? Servis. Ili ja sam mogu ono da skočim ovdje? Ne! A viš da se sijam, skroz sam mokra. Ok, sad kad sam klikne slovo B, mogu da izgradim još nešto. Ovo je skakaonica. Ok, stavit ćemo je tu. Mada mogu još skakaonica da napravim. Tako. Ok, je li to dovoljno? Jeste, ali ja ću sad opet morat ovim čekićem da ih napravim. I sad možemo da otvorimo bazen, ljudi. Mogu da napravim svoju prvu kartu. Vidi skakaonice, pa malo se raspada. Ajde i ovu da izgradim, pošto sam je stavila tu.
imamo 2 skakonice, idealno, ali vidi koliko još smeća ima. Dobro, očistit ćemo ovo smeće kasnije, idemo da napravimo kartu. Ljudi, ovdje sam prije isprintala. To je flyer, okej, to je flyer. Ali mi treba i karta. Ok, uzela sam kartu. I kako da otvorim sad? A ovdje, da, open. Ok, i sad će doći neko. Evo ga. Zdravo. Izvolite vašu kartu. Ona hoće 6 sati. I ja treba ovdje da naštimam. 6 sati. Za teenagera. Moram da kliknemo teen. I, ok, sad ćemo isprintati. Evo ga, 6 sati. Izvoli, da li sve dobro? Yes, $8 sam zaradila. Travo, ona hoće 6 sati za senior. Evo ga, izvolite vi vašu kartu. Drew. Katie, čao! Djevojčice, kako si za teenagera? 4 sata. Važi. Izvoli. Neko se ušunjao u naš bazen. Ako neko nema narukvicu na ruci, znači da se ušunjao i nije kupio kartu. Mogu da ih gurnem van. Ajde da vidim ko je to. Ovaj se smijulji. A gdje je tvoja karta, jeli? Eto ti sad. Ja sam tu kakio. Oh no! I Katie sam gurnula. Nisam htjela to. Ok, ovdje ne možemo ući, ali on se presvlači. Šta je njoj? Šta ti radiš? Umorila se, jadniče. Dobro. Hej. Ok, da vidimo baš gdje je sad onaj lik. Ne možemo tu ući, izgleda. Pala sam! Poklizala sam se. No, opet sam spogledala. Ja moram da čistim. Moram brzo da čistim. Joj, nemoj zgaziti lokve. Okej, ovdje imamo ovo za brisanje lokvi. Evo ga. I sad moram ovo čistiti. I padnem. Pa nisam ni krenula. Čisti lokve jer ljudi će da se polome. Ja prva. Kod njega. Šta radiš? Oh no, otišao je neki gost. Predugo čekao. Sorry. Treba da izgradimo tobogan. Ok, ovo ćemo da spustimo tu jer nam trenutno ne treba. Inače, vidi, imamo i medkit. Zdravo. Evo ti malo. Evo ti malo. Izvini, nisam te mislila gurnuti na lokvu. Ma dobro si. Ajde ti. Uđi. Ti je to? Jel ti treba malo, znaš, ovi ne trebaju. Dobro je. Mi možemo da izgradimo. Tobogan je naš prvi tobogan, ljudi. Evo ga tu. Izgradit ćemo ga sada, znači samo uzmem svoj čekić. Gradi. 3. Evo ga. Vidi. Yes. Ja moram prva da iskoristim ovo. A što ne radi? Vidi što plivaju. Jel ovo smeće? Jel ovo smeće u bazenu? Ovo si ti uradio? Što bacaš smeće u moj bazen? Ja moram da čistim. Ja moram da čistim sad smeće. Okej. Ovako. Okej. Oh no. Oh no, ljudi čekaju. Ljudi čekaju ispred. Svi odlaze. Ja propuštam previše mušterija. Idemo da zovemo nekog ovdje kod nas. Hello, da li bi neko došao? Čiko, možda mogu da mu dam flyer, šta kažete? Da napravimo flyer ovdje. Yes. Ok, evo ga, i šta ko sad dam neko? Ok, on hoće kartu. On hoće kartu. Za 6 sati. Senior. Printaj. Izvoli. Jupi. Case. Zdravo, ti je to. Ovo je njena karta. Što je nezadovoljan? Dala sam pogrešnu kartu. Ok, mora da čistimo lokve. Čisti.
Izvinjavam se. Vidi, ovo mi je ostalo ovdje. Oj. A ja mislim da mogu još da gradim, jel da? Mogu da gradim i još ovako. Ovako ovdje. Evo ga, jedan tu. I treba mi još jedan da izgradim. Ok, to mi je zadatak. Evo ga. Dobro. Dobro, neko čeka za kartu. Jo, trči! Opet ću propustiti kartu. 6 sati. Senior. To. Karta, to. Izvoli. O, nije srećan. Pa izgleda da je htio da ovo kliknem. Zato što oni žele da idu na novi tobogan. Tobogan se dodatno naplaćuje. Evo ga, neko čeka. Ok, sad ćemo mu dati za tobogan. Hoće slide pass. Tin. 6 sati. Ok, to je to. Izvoli. Ajde. To. Presvuci se. Idemo da gradimo ovo. Sad smo izgledalo sva 3. Evo ga. Jace ide da se kupa. Puci. Vidi ga što roni. Vidi ovo kako skače naopako. Pa vidi, možemo i ležaljke da im izgradimo. Može, ajde ležaljke nek budu ovako nazad. Ovako tu. Šta radi ovaj? Jesi dobro? A ovdje, vidi ovo, pa nisam ovo naopako stavila. Ne. Jedna je napravljena. Završila sam još jedan zadatak. Le vidi Brentlija što leži. Gurnula sam ga. Cool. Au! Zapela. Ova igra je smiješna. Možeš sad nemam posla, mogu da dijelim flajere. Evo nekoga. Iris želi samo 4 sata i bez ovoga čina. Oh no, gurnula sam je. Izvini. Oh no, pogrešan klik. Jo, kako je skočila na glavu, bukvalno na tijelo. To nije dobro. Ljudi, oni bacaju smeće. Ko si ti to uradila? Jeli, priznaj. Očistit ćemo sad svo smeće u našem bazenu, da bude lijepi. Ok, imamo i malo smeća da pokupimo ovdje što su bacili tom. I to, jupi. Šta radiš? Jel skačeš? Ajde, da vidimo. Wow, hop. Bravo. Vidi ovo, dobili smo dnevni report. 11 ljudi se povrijedilo. 9 ih je palo na lokve. 7 ih je dalo dislike. I 5 treba nešto za odmor. Znači, treba još da gradimo, ljudi. Treba još da gradimo. Bacimo smeće. Ups, promašala sam. Ovo je smeće. I da vidimo je li ko došao ovdje. Nema nikog. A što mi svijetli ovo? Šta? Moram da spavam. Ja sam spavala i malo odmorila. Sad je prazno. Ovo je novi dan. I moram da otvorimo pet park. Ali sad možemo već da gradimo toalet. Ili svačionica ili toalet. Čekaj, ne znam šta je ovo. Ovako ćemo postaviti možda ovdje. Ok, i sad uzmemo naš čekić. Idemo ovo da napravimo. Ovo je svačionica. Jupi! Evo ga. A ne, ovo je WC! Ew! Uj, ok, moramo da pritamo flajere. To mi je sada zadatak. Ok, pokupit ćemo 9 flajera i idemo da ih podijelimo. To je moj zadatak trenutno. Treba da podijelim 6 flajera. Evo tebi. On nije zadovoljan. Super. Ima dosta ljudi, odlično. Uzmi ovo, nemoj da me ignorišeš. Njega to sma. Čuj ka što se smije. I imam još dva. Ok, izvir, molim te, samo uzmi ovaj flyer. Divna si. Sad treba da idem da printam karte, kao što vidite. Izvoli. Jupi, zarađujemo pare, ljudi. Naravno da ćeš ti veliki čiko ići na tobogan. Slajde. Ok, evo i tebi. Izvoli. I prisvuci se ti to. Kako izgleda kad neko dođe ovdje? Baš me zanima kako izgleda.
Znači, još uvijek imam zadatak da odem da podijelim flajere. Trebaju mi prolaznici. Aha, njoj kaže da je dosadno. Meni je zjeva. Slobodnica jedna. Slobodna. Kakvi sladak auto, hoću ja ovakav autić. Oni hoće. Pozvali smo ih da dođu. Evo i tebe. To je to. Završila sam zadatak. Moram da ih pustim sve. Ovaj paniči. Neko paniči da skoči. Vidi. Hajde da ih gurnem. Hej. Što? Pa ne. Ja treba nju da gurnem. Padam na lokve. No. Skači. Ljudi, ima mnogo posla, ima da izludim. Dote, da završim sve ove karte. Evo ga, sad smo ih sve primili da idu, a ja moram da idem ovamo da otvorim štand za hot dog. Znači, evo ga, šta je u hot dog štand? Evo ga! Ok, stavit ćemo da hrana bude ovdje. Tamo je. Pravimo hot dog, bit će hrana na mom bazenu. Vidimo hot dogovi. Evo ga, izgradila sam. Ali sad mi vjerojatno treba stvari ovdje da bi mogla da pravim. Tako da ja treba da odem u onu prodavnicu preko puta. Ok, idemo ovamo i da vidimo šta možemo da kupimo. Evo ih hot dogovi. Ok, kupila sam ih. Ej, idemo nazad. Sad ćemo ove hot dogove, kao što vidite, nosim ih u rukama. Idemo da ih stavimo ovamo. Oni svi čekaju. Ok, evo hot dogovi tu. Mogu da im dajem hot dog. Nije srećno. Što? Predugo je čekala. Wow! Wow! Ko je ovo? Ne, pojeo je sve! Je li ovo keso? Ne možeš obučen! Evo ti sad! No, idi presvuci se, pojeo je sve hot dogove. A mi nemamo više. Ona se ukakla. Njoj se kaki! Njoj se kaki! Trči u WC! Pobjegla je. Oh no, onaj keso mi je pojeo sve hot dogove, ljudi. Moram opet da kupim. Tako. Ona isto hoće hot dog, jel? Zvali. To je to, pogodila sam jednu. Šta Mark hoće? Mark isto želi hot dog sa ketchupom, jel? Zvali. Jupi! Okej. Uspjela sam, ali ljudi vidite koliko lokvi ima, moram brzo da ih očistim. Još 3 hot doga, ona hoće tuš. Evli, izvoli hot dog. Plain, ovdje iznad mi piše kakav hot dog želi. Šta njemu piše, ne razumijem, vjerojatno znači da želi i oboje, jel? Oh no, pogriješila sam. Izvoli. Evo ga, nije htio ništa. Jasno. Ok, završila sam sada, prodala sam hot dogove, ali ja idem da očistim možda ove lokve. Ok, nema nikog, znači mogu samo uzeti ovo i da očistim lokve, da nemam toliko ljudi koji padaju non stop. Evo ga. Koliko su ovdje vode prosuli. Šta je tebi? Ej, zapeo je za moju metlu. Sorry. Hvala je moje oči. Vidi ovdje prljavštinu i to možemo da očistimo. Svi padaju kod ležaljki. Mark paniči. Mark paniči. Pa sad ćeš da vidiš. Ajmo. Jupi. Ja dobijem pare kad ih gurnem. Ok, imamo još 2-3 lokve. Sorry, Evelyn. Vidi je. Kako ona nije pala? Zato je Camilo pao. Svi padaju. Svi padaju. Ja samo čistim. Oni padaju. No. Sad sam ja pala. Pa ne. Pa skloni se sa lokve, da li si toliko smotan. Znaš da hodaš. Vidi koliko smeća ima. Inače, da li je neko od njih varalica? Da li ima neko bez karti? Jel to ova nema narukvicu? Ti si došla kod mene. Kupi kartu. Kupi kartu. Nemaš narukvicu. Izlazi. Ok, bježi. Došao nam je ovaj koji hoće 4 sata. Tin bez ovoga. Jup. Izvolite. Neko čeka hot dog. Ne čeka više. Znači, mislim da sam ovdje na ovom istraživačkom stolu otključala još nešto, jel da?
Okej, i sad sam učitala dosta novih stvari. I vidi, sad mogu da izgradim još nešto. Ovo je kanta za smeće, tako da će manje da bacaju smeće svuda okolo. Imamo i tuš. Ajde, ovdje nek bude tuš. I sad ja to treba da napravim. Ajde, prvo imamo ovu kantu. Hrđavu kantu koju će, nadam se, bacat smeće ovi nepristojni ljudi. I ovdje imamo hrđavi tuš. Okej. I ovdje ćemo napraviti ovu kantu. To, nice. Šta je ovo? Oh no, neko se pokakio ovdje, vidi. Očisti ovu. Kupi smeće. Ok, ja mislim da je ovo skoro pa kraj dana. Koliko smeća, ali puna mi je ova vreća. Evo ga, kraj dana, dobili smo dan 2. Imali smo 12 gostiju. 38 njih je palo danas. Ali 32 je bilo uživalo kod nas. Ok, vrijeme je da idemo da spavamo. Naš mali šator kuća opet svijetli. Idemo da spavamo. Ok, sačuvat ćemo igru. Ako želite da snimim i drugu epizodu kako gradim svoj predivni park, plavo srce u komentar.